Ni iyindi operasiyo itunguranye cyane ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse kandi no ku ruhande rw'abafatanyabikorwa babo, aho bongeye kugaba igitero kidasanzwe ku ruhande rw'umutwe wa M23 mu misozi y'Iminembwe, ndetse kandi bikanavuga yuko uruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo icyitwa Wazalendo bongeye kurasa mu misozi yegereye muri Kavumu, nk'uko amakuru atugezeho muri iki gitondo akomeje kugenda atugeraho. Nshuti bavandimwe rero bakunze akadasohoka, ibintu bisa naho byongeye guhinduka ndetse kandi ibintu bisa naho byongeye gukomera cyane. Amakuru aturuka muri Kivu y'Amajyepfo ndetse kandi mu misozi myinshi itandukanye, biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko uruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse kandi no ku ruhande rw'abafatanyabikorwa babo bongeye kubura ibitero bidasanzwe mu ishusho idasanzwe n'ubundi imenyerewe mu bice byinshi bitandukanye FARDC yari isanzwe igabamo ibitero. Ni amakuru atugeza aka kanya yuko uruhande rw'igisirikare cya FARDC bagabye ibitero mu misozi yegereye hafi neza mu mihana ihuza hafi neza na za Kabare. Amakuru rero akavuga yuko imihana yegereye za Kabare n'ubundi yegereye ahitwa Kavumu ndetse kandi na Bukavu, bikavuga yuko igisirikare cya Kongo FARDC kidashaka gutuza habe na gatoya mu bitero bari kugaba ku ruhande rw'umutwe wa M23. Ibi bibaye nyuma y'uko n'ubundi uruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse kandi no ku ruhande rw'abafatanyabikorwa babo n'ubundi bongeye kwibura ibitero mu ishusho idasanzwe ndetse kandi idasubirwaho. Ngira ngo mwarabyumvishe ndetse kandi muranabizi neza yuko ku munsi w'ejo habaye operasiyo idasanzwe yahitanye n'umugabo witwa Lieutenant Colonel Wiringoma, ndetse kandi bikanavuga yuko atari we wenyine, hashobora kuba hanatangazwa n'abandi basirikare bo ku ruhande rw'umutwe wa M23 bakomeye baguye muri iki gitero. Ariko bikavuga yuko aya makuru yirinzwe gutangazwa n'uruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa M23 kugira ngo abakunzi b'uruhande rw'umutwe wa M23 bataza guhahamurika. Amakuru rero akomeje kugenda aturuka muri iyi misozi itandukanye yo muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse kandi no muri Kivu y'Amajyepfo, nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa, biravugwa ndetse kandi biranemezwa yuko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse kandi no ku ruhande rw'abafatanyabikorwa babo bubuye ibi bitero mu ishusho idasanzwe mu rwego rwo kugira ngo barebe buryo ki n'ubundi ibi bitero bishobora kuba byagira uruhare mu izamuka cyangwa se mu kwigarurira ibice byose M23 yigaruriye. Nshuti bavandimwe rero bakunze bakadasohoka, ibintu bisa naho byongeye guhinduka ndetse kandi ibintu bisa naho byongeye gukomera cyane. Hari imisozi y'Iminembwe ikomeje kugenda ivugwa yagabwemo ibitero n'uruhande rw'igisirikare cya FARDC ndetse kandi n'uruhande rw'abafatanyabikorwa babo. Amakuru kandi akomeje kugenda aturuka mu misozi myinshi itandukanye, cyane cyane mu misozi y'Iminembwe ndi kubabwira hano hagati. Biravuga yuko amakuru aturuka mu misozi miremire y'Iminembwe Pruta hafi neza n'Umurenge muri Kivu ya ruguru, mu misozi yegereye ahitwa Bidegu ndetse n'ahitwa Karingi, niho uruhande rw'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse kandi n'abafatanyabikorwa babo bakomeje kugaba ibitero. Nk'uko amakuru abivuga, ibitero byakozwe ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC nk'uko byakozwe ku munsi w'ejo, mu rwego rwo kugira ngo n'ubundi bongere bubure imbaraga zidasanzwe zo gusubiza inyuma uruhande rw'umutwe wa M23 ndetse kandi na MLDP twirwaneho. Ingabo z'u Burundi FDLR, abacancuro, imbonerakure ndetse kandi na FARDC bakomeje ibikorwa byo gushakisha uburyo bwose bushoboka bwo gusubiza inyuma uruhande rw'umutwe wa M23. Amakuru akomeza avuga ko MLDP twirwaneho na M23 bakomeje kugenda bakwira imishwaro mu misozi myinshi itandukanye, aho bivuga yuko bari kwambutswa imisozi yegereye hafi y'uruzi rwa Rwitsa nk'uko, ndetse kandi bikavuga yuko mu misozi yegereye ahitwa mu rugabanya rw'igice cya Rundu ndetse hakurya y'ibice byegereye ahitwa za Powezero, ariho uruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa M23 ngo bari kugerageza kusubiza inyuma nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Ariko nanone bikavuga yuko ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC intego bari barihaye yo kurangiza uku kwezi kwa kabiri ibice byose by'ingenzi bya Minembwe barabyambuye umutwe wa M23, biravuga yuko izi ntego batigeze bazigeraho, bikanavuga yuko
ko ariyo mpamvu ibitero bikomeye cyane ku ruhande rwa FARDC babyubuye mu bice byose biherereyemo umutwe wa M23. Nshuti bavandimwe bakunzi bakadasohoka, ibintu bisa naho byongeye gundisonetse kandi ibintu bisa naho byongeye gukomera cyane, bisa naho byongeye gundisura, ibintu bisa naho byongeye gukomera cyane mu ishusho fatizo y'urugamba. Amakuru ari guturuka muri biriya bice biragaragara yuko uru rugamba rutari buze koroha ndetse kandi urugamba ruri buze gukomera cyane. Nshuti bavandimwe bakadasohoka, hari ayandi makuru dufite avuga yuko uruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa M23 mu misozi yo muri Kivu y'Amajyaruguru by'umwihariko muri teritwari ya Masisi hari ibice M23 yamaze gukuramo abasirikare mu rwego rwo kugira ngo aba basirikare bataraswa n'uruhande rw'igisirikare cya FARDC, ngo kuko ibitero bya FARDC bikomeje gukaza umurego ndetse kandi nguko bikaza umurego ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC, ngo niko uruhande rw'umutwe wa M23 rutakaza. Amakuru akavuga yuko M23 yafashe umwanzuro wo gukura abasirikare mu misozi yo muri teritwari ya Masisi, cyane cyane ni imisozi yegereye ahitwa hafi n'imisozi yegereye za Kashebere, mu byerekezo byegereye Kibati muri Warikare ndetse kandi no mu byerekezo byerekeza ahitwa za Bukombo muri Rushuru, ndetse kandi utibagiwe imisozi ya za Katare, Kahundu. Ahangaha bikavuga yuko bamwe mu basirikare ba M23 bahagabanyijwe, hakazanwa bamwe mu basirikare n'ubundi baturanyijwe ku ruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa M23. Bikavuga yuko abasirikare bazanwe ari abari bari mu misozi yegereye ku muhanda route nationale 529 bakuwe mu misozi ya Mushaki berekezwa mu byerekezo bya za Rubaya mu rwego kugira ngo bajye kurinda biriya bice byegera Rubaya. Ariko nanone bikavuga yuko hazanywe abakomando bakeya muri bice, hakajyanwa umubare w'abandi basirikare bari bahari, bivuga yuko nta bushobozi bafite bwo guhangana n'ibitero bya FARDC byaba ari byo ku butaka ndetse kandi no mu kirere. Birumvikana yuko ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC no ku ruhande rw'abafatanyabikorwa babo uko bakomeje kugenda bongera ingufu mu mirwano, niko n'uruhande rw'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nabo bakomeje kugenda bongera ingufu ku rwego rudasanzwe. Amakuru rero avugwa ku bikomeje kugenda bituruka muri Kivu y'Amajyaruguru by'umwihariko muri Rubaya, biravuga yuko n'ubundi imirwano cyangwa se ibitero ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC byo bitateze guhagarara na gatoya, ukurikije uburyo ki situation ari hatari sana, ukurikije uburyo ki ibintu bikomeje kuzamba ndetse kandi no guhindura isura uko umunsi ugenda uza haza undi. Ni urugamba rukomeye cyane, ni urugamba rukomeje kuba ihurinze kandi ni urugamba benshi bari kwibazaho uburyo ribuze kurangira, kuko ishusho fatizo y'uburyo rugamba ruri kurangira biragaragara yuko ku ruhande rw'umutwe wa M23 aribo bari kwisanga baguye mu ihurizo ridasanzwe cyangwa se bari mu kaga gakomeye. Aka kaga rero bivuga yuko gashobora kubyarira uruhande rw'umutwe wa M23 ibibazo birimo kuba n'ubundi banapfusha abasirikare benshi mu gihe baba batemeye kurekura icyitwa Rubaya, kuko uruhande rw'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hamaze gucibwa amarenga yuko iki gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyamaze kunguka ubufatanye bukomeye cyane hagati yabo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nyuma y'uko igisirikare cy'umutwe wa M23 n'ubundi bivugwa yuko kugira ngo ibi birombe bya Rubaya bitangwe n'igisirikare cya FARDC cyangwa se na leta ya Kinshasa, n'ubundi hari habayeho kubanza kureba uburyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika bazirukana umutwe wa M23 muri ibi bice. Nshuti bavandimwe rero bakunze akadasohoka, ibintu bisa naho byongeye gudusonetse kandi ibintu bisa naho byongeye gukomera cyane ukurikije uburyo ki situation ihagaze. Ibice bya Sud Kivu y'Amajyaruguru, FARDC yo ikomeje kugaragaza yuko idashaka na gatoya guhagarara ku mirongo y'imwe ku rugamba. Ibingibi bikomeje no guteza inkeke ndetse kandi n'ikibazo aho urugamba ruri buze kurangira cyangwa se uburyo urugamba ruri buze kurangira. Benshi bakavuga bati ibintu bisa naho byongeye kuzana ishusho fatizo itandukanye n'uburyo twabonaga urugamba ruhagaze muri Kivu ya ruguru ndetse kandi no muri Kivu y'Amajyepfo. Bikavuga yuko kandi ibi biri buze guteza icyago gikomeye uruhande
rw'umutwe wa M23 nubwo umutwe wa M23 biri uvuga yuko hari defenses bagiye gukura muri misozi myinshi itandukanye z'abakomando babandi bazwi ku izina ry'abanyadushoka ngo bakabakura mu mujyi wa Goma mu misozi ya Mugunga, Rusayo, Rutoke, abandi bakabakura mu misozi ya Sud Kivu bakabagarura muri Kivu y'Amajyaruguru kurinda Rubaya, ariko biravuga yuko ibi bidashobora kugira n'icyo bitanga mu gihe n'ubundi FARDC yabikomeje gukoresha indege za Sukhoi 25 ku mirongo y'imbere ku rugamba ndetse kandi n'indege za drone ku mirongo y'imbere ku rugamba. Nshuti bavandimwe rero bakunzi bakadasohoka, ibintu byakomeye cyane kandi ibintu byongeye guhindura isura ukurikije buryo ki situation ihagaze. Urugamba rwabaye urgence kandi urugamba rwakomeye, n'ibintu bisa naho byongeye gukomera cyane ukurikije buryo ki situation ihagaze. Ibintu ntago biri buze koroha habe na gatoya. Reka mbifurize amahoro n'imigisha, mbifurije kumererwa neza. Amakuru yacu nakagaruka, subscribe, like, share, comment ni ingenzi, maze ubundi twibanire mu muryango mugari uraje inshinga no kubagezaho amakuru agezweho kandi yizewe. Ni Karemba Official nk'ibisanzwe.